салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии хабар 24-ро бо хабару воқеаҳои тозаи рӯз пешниҳоди шумо медорем. Имрӯз панҷшанбе 30 апрели соли 2020 дар студия Шӯҳрат Раҳимов бо сархати хабарҳои имрӯзина ошно шавед. дар натиҷаи шамоли сахт ва борони пуршиддат як нафар дар ноҳияи Масчо ҳалок шуд. баргузории аксияи хайриявӣ аз ҷониби гурӯҳи ихтиёриёни нигоҳи баробар дар шаҳри Хуҷанду Бӯстон. $2500 ин арзиши тифли 3 солае буд ки аз ҷониби волидайн нархгузорӣ карда шуд. бинандагони гиромӣ, барномаро бо хабари фаврӣ оғоз мекунем. имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ ва паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 баргузор гардид. дар ҷаласа таъкид гардид ки тибқи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 29 апрели соли 2020 15 ҳодисаи тасдиқшудаи бемории сироятии коронавирус COVID-19 аз ҷумла дар вилояти Суғд 10 ҳодиса ва дар шаҳри Душанбе 5 ҳодиса аз намунаҳои биологии ҳодисаҳои гумонбар ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин вазъ ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани тадбирҳои зидди эпидемиякӣ барои пешгирии интиқол ва паҳншавии сирояти нави коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқи мавҷудияти бемории сироятро расман эълон намуд. таъкид карданд ба маврид аст ки шурӯъ аз 1 феврал ба ҳолати субҳи рӯзи 30 апрели соли 2020 дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муайян ва ошкорсозии сирояти коронавирус 10937 нафар шаҳрвандони дохилию хориҷӣ ба карантин фаро гирифта шуданд ки аз ин шумора то имрӯз 8438 нафар дар ҳолати мӯътадил ва солим ба хона ҷавоб дода шудаанд. ҳамзамон айни ҳол дар муассисаҳои табобатию профилактикии ҷумҳурӣ зиёда аз 2000 нафар таҳти муоина ва назорати тиббӣ қарор доранд. дар таърихи 29 апрели соли 2020 аз муассисаҳои тиббӣ 304 нафар ҷавоб дода шудааст. бо қарори ситоди ҷумҳуриявӣ пешгирӣ аз паҳншавӣ ва интиқоли сирояти коронавирус барои донишҷӯёни курсҳои якум, дуюм ва сеюми муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар аз худ шудани барномаҳои таълимӣ аз 4 майи соли 2020 таътили тобистона эълон карда шуд. имтиҳоноти тобистонаи ин донишҷӯён аз рӯи рейтингҳои якум ва дуюм ҷамъбаст ва баҳогузорӣ карда мешавад. барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбасти имтиҳоноти давлатии хатм то 15 майи соли 2020 пешбинӣ шудааст. ситоди ҷумҳуриявӣ ҳамчунин бинобар ҳатмӣ будани истифодаи ниқобҳои тиббӣ барои аҳолӣ қарор қабул кард. аз оғози сол дар ҷумҳурӣ ба нафақагирон 52 миллион сомонӣ маблағ пардохт гардидааст. тибқи хабари агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурӣ теъдоди умумии нафақагирон дар мамлакат ба ҳолати 1 апрели соли равон беш аз 715 000 нафарро ташкил дод ки ин омор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22918 нафар ё худ 3.3% ва нисбат ба 1 январи соли 2020 4207 нафар ё худ 0.6% афзоиш ёфтааст. ҳамзамон тибқи хабари Сарчашма дар ин муддат ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ 687.2 миллион сомонӣ ворид гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37.1 миллион сомонӣ ё худ 57% зиёд аст. қисми хароҷоти буҷет 672.6 миллион сомониро ташкил намуд. барои пардохти нафақаву кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ва хароҷот дар корхонаву ташкилот аз ҳисоби маблағҳои андози иҷтимоӣ 661.6 миллион сомонӣ равона гардидааст. инчунин дар доираи идомаи ислоҳоти соҳа бо мақсади такмили низоми таъминоти нафақа лоиҳаи 5 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 лоиҳаи қарори ҳукумати мамлакат ба вазорату идораҳои марбута барои мувофиқа пешниҳод гардида лоиҳаи 3 қонун ва 2 қарори ҳукумати ҷумҳурӣ дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. дар ин бора агентии иттилоотии Хабар хабар медиҳад.
бинандагони гиромӣ барномаи итлоотии хабар 24-ро идома медиҳем. шоми гузашта тахминан соатҳои 19:21 бар асари вазидани шамоли сахт ва борони пуршиддат дар маҳаллаҳои мухталифи шаҳри хуҷанд зарари моддӣ расонида шуд. навори барномаро дар таснифи ҳамкорамон дар ин хусус тамошо кунед. шамоли сахти имшаба боис шуд ки дар якчанд нуқтаҳои шаҳри хуҷанд дарахтони кӯҳансол аз по афтода бошанд. боис ҳамчунин гардид ки аз сабаби ҳамин шамол ва борони шиддатнок ноқилҳои барқӣ аз кор баромаданд. биноҳои истиқоматӣ ва якчанд ҷойҳо осеб диданд. ин дарахти азимҷусса ҳангоми шамоли сахти шаби 29 апрел дар назди бинои хонаи маданияти рақами 1 шаҳри хуҷанд афтодааст. дарахти мазкур решакан шуда ба болои боми бинои истиқоматӣ афтода, роҳи даромадро ба ин бино пурра бастааст. аз рӯи гуфти шоҳидон, кормандони раёсати ободонӣ, хоҷагию манзилӣ ва коммуналии шаҳр аз субҳ барои бартараф кардани монеаи ба миён омада корбарӣ карда истодаанд. офати табиӣ ки сани 29 апрел дар шаҳри хуҷанд рух дод, аз он ҷумла бинои хонаи маданияти мо ки дар ҳудудаш дарахти калонтарин ки кӯҳансолтарин дарахт тақрибан 63 сол умр дорад, аз шамоли сахт офати табиӣ мишаб чапа шуд. тақрибан соатҳои 9 шаб буд ки навбатдори хонаи маданият аҳроф умиҷон тариқи телефонӣ ба ман занг гуфт ки аз офати табиӣ, аз ҳодисаи шамоли сахт дарахт чапа шудааст. фавран мо кормандон соати 9-10 дар хонаи маданият ҷамъ омадем, дидем дарахти калонтарин чапа шудаасту бинои хонаи маданият осеб надидааст. вале бинои истиқоматие ки дар ҳамсоягӣ бо шафати хонаи маданияти мо ҳузур дорад, каме осеб дидааст. ҳамон замоно мо ба кормандони хоҷагии манзилии шаҳри хуҷанд хабар додем аз ин ҳолат. онҳо гуфтанд дар шаҳр бисёр офатҳои табиӣ ки рух додааст, онҳо бо ин корҳо машғул ҳастанд. субҳидам раиси шаҳр дидан карданд аз ин ҳолат. баъд аз он сардори хоҷагии коммуналии шаҳри хуҷанд қаландаров дидан намуданд ва ҳоло бошад аз ҷониби кормандони хоҷагии коммуналии шаҳри хуҷанд ва инчунин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сомонрасонии ин офати табиӣ рафта шудааст. طبق معلومات سردار مرکزی مطبوعاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و سرریاست آبادانی، خواجگی منزلی و کمونالی شهر، آفات طبیعی اساساً به درختان و ناقل‌های برقی ضرر رسانیده است. بیش از 50 بیخ درختان عظیم جثه افتیده به انشاءات گوناگون تأثیر مادی رسانیدند. همزمان ناقل‌های برقی در محله‌های شهر کنده شده، باعث یک مدت قطع گردیدن برق نیز شد. طوری که شما اطلاع دارید، شما گذشته تخمینا ساعت‌های 19 تا 21 که شبانه بر اثر وزیدن شمال سخت و باران پرشدت در محله‌های مختلف شهر خوجند ضرر مادی رسانده شد. خوشبختانه تلفات جانی به خیر گرفته نشده است. در برابر رخ دادن آفات طبیعی در مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند ریاست تحت رهبری رئیس شهر محترم معروف محمدزاده ستاد تشکیل و مسئولین دخلدار برای برطرف نمودن ضررهای رسانده سفربر شدند. این مسئولین تا سحر در تمام گوشه و کنار شهر کار کردند برای برطرف نمودن آن زیانی که به اهالی و بعضی انشاءات رسانده شده بود و امروز نیز این کارها ادامه دارد. ساعت 1:47 این سنه 34 یعنی شبانگاه حرکت خط برق در با قسمت‌هایی که کنده شده بود خط نقل برقی برقرار شد و در تمام قلمرو شهر نیروی برق و شهروندان داده شد. همزمان جویبارها راه‌های اتومبیلی در قسمت میکرانویی سیوم در شهرهای استقلال یعنی شهرهای خوجند چناق قسمت میکرانویی سیوم و پایان میکرانویه‌های 4 و 5 بنابر باریدن باران زیاد و آمدن سیل از لای پر شدند و امروز از جانب اداره راهسازی شهر آن برطرف شده است.
ҳамчунин иншооти гуногуни бунёдшаванда ки ҳудудашон бо тунукаҳо гирифта шуда буданд бар асари вазидани шамол девори иҳотавияшон афтида дар бархе маҳаллаҳо боиси халалдор шудани ҳаракати нақлиёт гардид ки он низ бартараф шуда истодааст. Шамол ва борони шадид ба гулу меваи дарахтон ва киштзорҳо низ асар кардааст. тибқи маълумоти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд, вазиши шамоли сахт ва раъду барқ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз соати 16:50 то соати 22:30 ба қайд гирифта шудааст. бино ба маълумоти сардорни шӯъба ва бахшҳои раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи граждании вилояти суғд дар шаҳру ноҳияҳо санаи 29 апрели соли ҷорӣ дар аксар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳолати фавқулодаи ҳодисаи табиӣ ба қайд гирифта шуд. ин ҳам бошад дар аксар шаҳру ноҳияҳо вазидани шамоли сахт, ба амал омадани раъду барқ, кандашавии бомҳои хонаҳои истиқоматӣ, иншоотҳои хизматрасон ва ёрирасон, инчунин вазидани шамоли сахт ва боришоти бо шиддати борон ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа решакан шудани дарахтҳои калон, канда шудани хатҳои интиқоли барқ, зарар дидани бомҳои хонаҳои истиқоматӣ ва ёрирасон ва танҳо дар ноҳияи Масчо як нафар хисороти ҷонӣ. ин ҳам бошад ҳангоми боришоти бо шиддати борон, ҳангоми гузарондани чораҳои калони шохдор аз сои хурухсой ба селоба ғарқ шуда ҳалок мешавад ва аз тараф санаи 30 апрел аз тараф ҷасади шаҳрванди мазкур аз ҷониби ҳамсоягон дарёфт карда шуда ба мақомотҳои дахлдор супорида шуд. ва инчунин барои муайян намудани хисорот дар шаҳру ноҳияҳо комиссияи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳру ноҳияҳо фаъолият бурда истоданд ва ҳангоми дастрас гардидани маълумоти пурра маълумоти иловагӣ пешниҳод карда мешавад. бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҳавои номусоид ва тағйирёбанда то санаи 7 май дар назар аст. рӯзҳои 2 ва 5 майи соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ эҳтимоли якбора ноустувор гардидани вазъи обу ҳаво дар назар дошта шуда дар бештари ноҳияҳо борони бошиддат меборад. дар баъзе ноҳияҳо раъду барқ ба амал омада боридани жола аз эҳтимол дур нест. ҳамин тавр дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо комиссияҳои ҳолатҳои фавқулода фаъолият бурда истодааст ва бо ворид шудани маълумоти иловагӣ хабари муфассал пешниҳод карда мешавад. бонки миллии тоҷикистон меъёри бостанвилро як банди фоиз поин бурда дар сатҳи 11.75% солона муқаррар кард. бино ба иттилои шӯъбаи матбуоти бонки миллии тоҷикистон, ин қарор бо мақсади андешидани тадбирҳои саривақтӣ бинобар эҳтимоли зиёд шудани таъсири хавфҳои пандемияи коронавируси COVID-19, инчунин дар семоҳаи минбаъда бо назардошти эҳтимоли кам шудани хавфҳои таварруми дохилӣ аз ҳисоби нисбатан зиёд шудани таклифот бинобар ҷамъоварии ҳосили нави соҳаи кишоварзӣ, истеҳсоли дохилӣ, маҳдуд кардани содироти баъзе аз маҳсулотҳои хӯрокворӣ ҷиҳати дастгирии иқтисодиёти кишвар ва пеш гирифтани сиёсати ҳавасмандгардонии монитарӣ қабул шудааст. дар таҷрибаи ҷаҳонӣ бостанвил меъёри фоизӣ шуморида мешавад ки бар асоси он бонки марказии кишвар ба бонкҳои тиҷоратӣ қарз дода, онҳо дар навбати худ барои соҳибкорӣ ё дигар эҳтиёҷоти шахсӣ ба аҳолӣ қарз медиҳанд. мутаносибан чӣ қадар меъёр баланд ё паст бошад, ҳамон қадар фоизҳои қарз дар бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ баланд ё паст мешавад. меъёри бостанвил воситаи танзими пулеву қарзӣ буда тавассути он бонки миллии тоҷикистон ба меъёрҳои бозори байнибонкӣ ва меъёри қарзу депозит ки аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба шахсони ҳуқуқӣ воқеӣ дода мешаванд таъсир мерасонад. дар ин бора оҷонсии иттилоотии Азия Плюс иттилоъ медиҳад. бинандагони гиромӣ, барномаи тотии Хабар 24-ро идома медиҳем. дар шаҳри Хуҷанд соли панҷум мебошад ки гурӯҳи ихтиёриёни нигоҳи баробар таъсис дода шудааст. аз оғози фаъолият то имрӯз аз ҷониби гурӯҳи ихтиёриён шумораи зиёди аксияҳои хайриявӣ дар шаҳру навоҳии вилоят ташкил ва гузаронида шудааст. навори барнома аз ҷараёни баргузории боз як аксияи хайриявии ин гурӯҳ омода шудааст ки айни ҳол пешкаши шумо медорем.
صبح امروز با تشبوس اختیاریانی گروه نگاهی برابر و دستگیری شخصانی سخاوتمند و سخاوت پیشه برای نفرانی که در بیمارخانه‌ها قرار دارند و کارمندان ساحه طب برای خوراک نصفه‌روزی، طعام گرم، آب نوشوکی و موادهای آنتیسپتیکی دسترس کرده شد. باید ذکر داشت که گروه اختیاریانی نگاهی برابر چند سال قبل در شهر خوجند تشکیل شده در مقیاس ولایت بیشتر در شهر خوجند هر گونه اکسیه و کارهای خیر را به اجرا می‌رساند. اما اکسیه‌های گروهی مذکور از جانب شخصانی سخاوت پیشه همیشگی دستگیری می‌یابند و آن در سطح بلند گذرانیده می شود. باعث قید است که گروه نگاهی برابر اساساً به کودکان عائله‌های نیازمند و کودکان امکانیتشان محدود در هر جشن و مراسم جمع آمدی عیدانه تشکیل نموده برای آنها دسترخوان عیدانه می‌آرایند. همزمان از جانب اختیاریانی گروه ماهی یک مرتبه به 10 عائله‌های نیازمند مواد خوراک با دستگیری صاحبکاران انفرادی و شخصان خیرخواه تقسیم کرده می شود. این نوبت نیز عکسی مذکور دوامی 2 روز از جانب شخصان خیرخواه و سخاوتمند در سامانه اجتماعی فیسبوک و گروهی وایبری این گروه خوب دستگیری شد. برای تیار نمودن خوراک نصف روزی به یک زمره بیمارانی که در تولدخانه شهری و بیمارخانه شهری بستان قرار گرفتند و دکتران و همشیرگان شفقت محصولات ضروری به طور تیز جمع آوری کرده شد. ما گروهی اختیارانی نگاهی برابر زیاد از 5 سال کار و فعالیت داریم. با دستگیری یکچند شخصانی سخاوتمند و سخاوت پیشه امروز ما توانستیم برای 350 نفر آش تشکیل کنیم. میnnتداری خودمان را شخصا به طبیبان، همشیرگان شفقت و فراشان میرسانیم. همزمان از جانب خیرخواهان برای باشندگان بیمارخانه‌ها نقاب‌های طبی و موادهای محافظتی پیشنهاد کرده شد و گفته اشتراکچیان فعال گروه اختیاریانی نگاهی برابر در آینده نیز اکسیه‌های خیروی تشکیل و گذرانیده خواهند شد. همزمان اهل گروه اختیاریانی نگاهی برابر به آن شخصانی که برای برگزاری اکسی خیروی سهم خود را گذاشتند عرض سپاس بیان نمودند. گزارش شهرت رحیموف و الهام برهانوف برای برنامه اطلاعاتی خبر 24. در چند روز آخر در بازارهای تاجیکستان نرخ کارتوشکا که مردم آن را نانی دوم هم نام میبرند یک بار بالا رفته است. در ولایت سوغد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در یک جایگی با ریاست کمیته بهتری اوضاع در ولایت سوغد برای پست کردن نرخ کارتوشکا همه روزه کاربری کرده ایستادند. فروش کارتوشکا باشد در صحن تئاتر کمال خوجندی به راه مانده شده است. در برنامه پگاهینه اطلاعاتی خبر 24 شما می توانید نواری پوره آن را تماشا کرده باشید. پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان 29 اپریل تغییر و الоваҳоро با قانون درباره کینو تصدیق کرد. تغییرات و الоваҳо مقامات وکالتداری ساحه کینو را عهدهدار می‌کند که فیلم‌ها تنها پس از معین کردن تصنیف بندی آنها وابسته به سن و سال پخش یا نمایش داده شوند. وزارت فرهنگ حتما پیشکی موافق معیارهای بین‌المللی فیلمی که نمایش آن در شبکه‌های محلی تلویزیون یا تالارهای سینما پیش بینی شده است محدودیت سن و سالی مقرر می‌کنند. هنگام نمایش فیلم سوبیکت‌ها باید در قسمت کنجی اکران تمغه حروفاتی سن و سالی را اشاره کنند. وکیل عبدالرحیم غفارزاده از چنین تغییرات و الоваҳо استقبال کرده اظهار داشت که در تربیت و تعلیم و کمالات نسل نو کینو نقش خیلی مهم دارد. گذشته از این او پیشنهاد دارد پخش و نمایش فیلم هایی که به ارزش های ملی سازگار نبوده و نسل نو را زیان آورده می تواند منع کرده شوند. در اکثر کشورهای دنیا از تصنیف بندی محصولات اطلاعاتی و همه گونه مواد صدا و سیما که برای اهالی طریق تلویزیون یا تالارهای سینما نمایش داده می شوند و استفاده می کنند. موافق معیارهای بین المللی کودکان باید از همه گونه معلوماتی که به آنها زیان روحی یا معنوی آورده می تواند باید امین نگاه داشته شوند. در این باره آژانسی اطلاعاتی آسیا پلوس اطلاع می دهد.
بینندگان گرامی برنامه اطلاعاتی خبر 24 ادامه دارد. پرواز هواپیماها از تاجیکستان به روسیه که روز 27 اپریل در ترانه‌نامه رئیس آویاسیون اعلام شده بود موقوف گذاشته شد. طوری سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داد امکان انجام دادن پروازها عین زمان با جانب تاجیکستان موردی بررسی قرار دارد. یادداشت می‌کنیم که خطرهای برگردانیدن شهروندان روسیه از تاجیکستان به وطن روزهای 30 اپریل و 3 می پیش بینی گردیده بودند. خطر شرکت سیبیر از دوشنبه به نوسیبیرسک و اورالسکی اویلینی از دوشنبه به شهرهای سورگوت، یکاترینبورگ و مسکو. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه ضمن مراجعت به هموطنان خواهش کرد که به معلومات شبهه‌ناک و ناسنجیده در مورد این مسئله باور نکنند. همچنین در صورت پیشنهاد فروش بلیط هواپیما از جانب شخصان علاهیده از خریداری چنین بلیط‌های هواپیما خودداری نمایند. هنگام برقرار شدن پرواز هواپیماها به سمت تاجیکستان شهروندان می‌توانند معلومات را تنها از سایت‌های رسمی شرکت‌های هواپیمایی، سفارت و کنسولگری‌های گنرالی تاجیکستان در روسیه اینچنین دیگر مقامات رسمی تاجیکستان دریافت نمایند. تاکید کرده است سفارت در این باره آژانس اطلاعاتی آسیا پلاس اطلاع می‌دهد. بینندگان عزیز ادامه برنامه نوار نوبتی برنامه‌ای که حالا منظورتان می‌گردانیم از صادر نمودن یک حالت جنایتی نقل می‌کند که آن نباید تنها کارمندان میلیسیا را به تشویش گذاشته است بلکه کلی جامعه شهروندی را نیز باید بی‌طرف نگذارد. جنایت مذکور دزدی اشیا یا غارت مال نیست بلکه فروش کودک خردسال است که از جانب مادر و هممسلکان او صادر شده است. گزارش همکسبانمان از وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. фарзанд ворис давомдиҳандаи насли инсонӣ такягоҳи боэътимоди падару модар дар даврони пирӣ ва беҳтарин неъмати офаридгор аст ки ҳеҷ як инсон худро бе фарзанди солиму солеҳ тасаввур карда наметавонад ва мутаассифона ҳастанд нафароне ки бо ҳукми тақдир аз ин меваи умри инсонӣ бенасиб мондаву умре дар ҳасрати доштани тифле мебошанд. вале дар баробари ин боз нафароне низ ҳастанд ки ба қадри ин неъмат нарасида ба кирдорҳои номатлуб даст мезананд. ҳангоми коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ шаҳрвандон абдуллоева сафина соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи ҳамадонӣ, ҳамзисташ даминов тоҷиддин соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ноҳияи рудакӣ ва писарамаки даминов тоҷиддин сафаров абдулҳамид соли таваллудаш 1979 сокини ноҳияи мазкур барои содир намудани ҷинояти хариду фурӯши ноболиғ дастгир карда шуданд. абдуллоева сафина барои ба даст овардани маблағ бо ҳамзисташ қасди фурӯши фарзанди сесолаи худро намуда бо кӯмаки сафаров абдулҳамид ниҳоят харидори шартиро ки бо кормандони милитсия дар робита буд пайдо намуданд. дар натиҷа гумонбарон бо харидори шартӣ духтарчаи хурдсолро бар ивази $2500 амрикоӣ нархгузорӣ мекунанд ки ҳангоми додугирифт ин гумонбарон боздошт гардиданд. шавҳарам омад гуфт ки $1200 нарх кадаям гудака бачаям аким خدا مفتگه قدزانش فهمیدم که $2500 بوده ما را فهم کردن. یک 5-6 ماه تقریبا پیش همین توجدین گفت که کی میشد؟ اما بچه‌ام گفت که دخترچه میفروشیم یگون کسب بگیره. بعد اویلای من دوزار کار میکرد یه روز برنسه قرابالو داد من که زنگم زد همین کی جمیله گفت که اما توجدین میفروشه کودکشا کی از زنک چند سال شد کودک ندون میفته اما کودک زنک خوبه کودکشا میگرفته 3000 گفت مسئولیت کن 500 دینیم تشاوز میکنه $5 دونیم تشاوز میکنه $500 مهمه با توجدین $1000 برآورد داد حساب کرد توجدین $100 به من داد $100 به جمیله داد که 10 متر راه کرده بودیم که خپیدم. айни ҳол ҳар се гумонбаршудагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 167 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда тафтишоти пешакӣ идома дорад. بینندگان گرامی در همین جا برنامه اطلاعاتی خبر 24 به پایان میرسد. تا رسیدن خبرهای تازه با شما خداحافظی میکنیم. خیر، تنصیحات و خانه آباد بمانید.